Ukertong jong keseng rewlum United Democratic Party UDP uba Senshar Kupar Roy. Hak simbaar jong katayo lalit bantap kerteng hak office jong Deputy Commissioner ke distrik East Khasi Hills. Banyakun yak election MLA na soyong constituency ke Banlong hak Ashpoterik ubenai Jemang. Hagani kejenglet thap gerteng uba Senshar Kupar Roy la senra ni udu Presiden rangba ke UDP uba Ahmed Ba Lengdo uba Pol Lengdo uba Renekton Lengdo Tongkar kinong ngelam rengkat berkipat nong kersan jong u. Hadian beladap bentap kerteng uba Senshar ulang udan kejengkermen ke baskem bagi pat ba kin penjob yu ke election. Namar buyeng ya kenong rem ban bot dien ya kikam ki bela prat lenti uba HDR Lengdo bam kuai hedwar ublai. Ulang bakum urang ba bagi pat ba ka soyong kele ibet yu ban mi bujeli ha jaka jong ba HDR Lengdo. Onyai trish tom banwan ra ikjing mentoy ya ka constituency bad ke jelah ibrok kowe. Ulapan pauru ikjing scam jingmut bagi pat ba kin kersan bad penjob yu ke election namar ki pat ba ki kwa benjet yu nong mi kemat uban kran ikjing e bad gimat ki bakta ikjat benriau ha ki yang dorba thawan ke jelah. But getting into pat ba mo with the people's faith and love, their enthusiasm, along confident lo kata bangan job. Kadang kajing kena dia nak mati video way boleh percaya iba SDR mentah kesenjung ba SDR kuno kuno ya kenika good belong undang job MB kata te kade kakam gabarim ikini tu kini jonga udo snam jonga pitana kerteng ru Senshar Kupar Roy Lingdo thaba ka kerteng pedeng ru Kupar Roy dei mahe jonga ba ai ni kerteng Kupar Roy Don Kupar Roy Lingdo mga Senshar Kupar Roy Lingdo thaba pidana yu kan dong kaya dei ka performance jang ba samlen Ngari ang page sa pangani rewe kalian ngape jaldi I'm confident I will move on and I know I'm confident I will select ko akhirnya pangno comments ada about the other party ba SDR report in file ka nomination ni ong ba in fix ka damage bala le do ka MLA ato piru bin yen ka jo anong renner na oh itu kini tu ha ila ang ni bai kane ka pemanta I have to repair ilong but repair the damage done by the last ex MLA so mentang ngari continuation jungi ngari sai beteng jungi pon pe ki mati ki jungi ki barim ki kam ki vision ki jungi ngari continuation ya kam jungi population